Good afternoon. Ngasi akhoi na tau dise anoba chapter ni ratio class lo re ratio gi hemathang proportion class oi duiba proportion gi ahanba class ni ngasi ko proportion si class om de losin ngani mai di ratio da yama tonga mayam ta khramina mai di yama roi bu ko hana in ratio proportion partnership puna ta mo da hoji ratio je ratio tonga na ta ya proportion tonga ta tu ni proportion lo partnership ta ka ne bu ko ratio gi concept ta ni mo sang du ji ko magi tongan ba mangon the base to question nai na se du class ti yama roi han by class number 1 jida magi daka oi ba magi theory mem do loin suna ta ni ani subo om subo sina makal makal aruba dagi araba de horga aruba question sing nai na rani eduga next proportion among tause bu ko abra ado si maroina ratio hai ba ina ta ki chapter dugi magi concept use to goda ba du chapter mane bu ko ratio ja maroi bani ko ratio de horoga mathang ratio proportion partnership s ki matang allegation mixture hariba chapter taruk si ratio nga to palani ade te chapter da su pali maroina mapung oina hojiki ana palliba chapter sida ratio jam sange bako adudi class ahan bagi class horji class number 1 proportion ji kari haibno hana khangaji ko proportion haiba se ate kaim nate ratio ani mane habdo the equality of two ratios. Ratio have the tamgre ko khoi me is called proportion have ne em gyan tai ko is called proportion. Ratio ani mane habudu ba khoina proportion ka weba ratio ani mane habudu proportion ka we ratio id 2:3 ratio manatro high ratio se khoina size akolal me ya haidane 2 na puri di kya tai 4:6 sizu ratio manatro kai digi semakpa hana gi ratio de size akolal semakpa natra ata de ani se dum manar leini belu manane buko sigum basibu kai ko ba sibu ne bukuna proportion haiji 2:3 equal to 4:6 magi ibasya kedoya sanabi londa da proportion symbol de sigi dot marisna khangna gane ba ko yana braja adu fraction form di iraga di khone kamai ibi ai fraction di iraga na 2/3 equal to kya ba 4/6 ani ibi ai ba ko or kare han ibi ai 2 3 4 and 6 are in proportion hai ni ba ko are in proportion makoi mari se kai dale hai no proportion de leiba ka web yan dari ba me sibau sida gyan ta da ba leira moin khale amaka su halake proportion ama have se atai kaim na te ratio ani khak mana badubu mana in utpadubu adugi relation ta kudubu proportion ka we hare ratio de khoi kaino khangre na tra adu sida an example am piris no res me am pir ku yai no res example me am pir wa di 1:2 have ratio me tra ma se aina 2 na puri di 2 puri di 4 ani ji mana ni tra si kai ko ba proportion ka we kya na raja okay aduga hoji proportion da khone khanga da ba malai sida mayai thangba ni sibu na kai kawi means ka we ba means means ka we ba ko matai thang ba ni sida kai kawi ba extremes ka we ba sima ju khangjin lo ba theory ji loi suna class ama sida theory proportion gi yam si yam de yam da ba se loi suna khangau je ha ba ko means khange extremes khange proportion kai no have a definition khange na tra hoji means amasum proportion khanga bari na sida base to question am nai na rak ko se formula amalai product of means equal to product of extremes product of extremes product of means ka kariba product of extremes ka mane have simati kaurono for example hauski do si proportion atra 2:3 jiga 4:6 ka proportion ta dra min id ani sin atra 3 4 point kya ta gya mayam tiu tep ta bra aduga 2 ga 6 ka matai thangmani si point kya ta gya tep ta bra ata de mayani point matai ani point manarabo adudi product of means equal to product of extremes kaurono ko
min proportion boiragadi kari property kari gun sen ngane haba matamda mayani purina bado matani purina phone ga manani haba ne adudi sida base tabo question se compulsory amal hangali ko line hang biyai luhan biyai question ji moina fraction pirak biyai point yaw number pirak biyai adu question hanga don am gyan dani ko sia okay this right ko adudi hojiki sigi formulas the base tabo question ja kari kari hang biyai ha base akoi amuk naina je base mana if 6x 9 and 12 are in proportion find the value of x ka hai kana value putho hai ba x ki value putho hai ni mais natra yengo sida hairiba question je noina khangadaba ma akoi mari se kaido yana proportion oire haba natra aduga x haiba khangdaba ma yauri je hangakani si niom ni chanabi ne magi ko sima yam to hangan mani adu si question je lai thuk lesin tawraga same question da chamara mongda sumaina pirama hangbusi ai ko sumaina adu define x haraga sumaina hangbusi ai si question je sumaina hayeng noina thengdarak tuije question ji laithok lisin toroga sumba wahi wata sinar hangbi yai 6 by x equal to 9 by 12 find x haraga sumaina hangbi yai sumai hangbi yai haba makal question ji laithoga noina khangada base adu tawdije proportion gi mayani puinaraga matani puina phonga manai habdo adu sinaraga khotkada bang kani kawroi daba adu di hola dilara mani da sidi laidro kamaina proportion oi taragadi mayani puina bakanano x ka 9 ga puinarani 9x taraba somdana 6 ka 12 ka puinarani natra adudi kaktanaro 9 na kana ka uduiba 72 tare somgi ji 9 in thodi 8 thungbra sumai to x value du 8 ni haraga hotiba atei ju sama nei ko same question ni yari basya yan tabra tadabro aduna si khangjilo proportion da kwadi maroi ba question hangan ba formula product of means equal to product of extremes kaunu ko sima khangjilo sida hoji SSC di hangi ba CGL hangi ba question amum paisi ko adu de hoji sigi karno se CGL gi 2023 gi ko tier 1 gi question ni sim yeng je hoji ki palaga proportion natra ma pyramid ya adudi mayani puina baga mayani puina di sitara manina matani puina baga mane ham natro 405 into 125 laoidra adu y putho ke disi square la ni ko kanagi 405 125 ki square tor sidi thu na tawngam gadawni kumanga mangam thorani ko adagi sigi mangani thodi kai dora mangani pani 81 ko 5 amane 5 amane kumanga ga kumama pandi kya ba 2 to 5 tare ko sigi je kamai holi no sigi to khangbro smai to 6405 se koina 5 into 81 ya dro si 125 sina 5 into 25 na dro smai na sadoi biba 405 mo ta si re 125 mo ta si re adu square root lower di 81 square root lower di 9 5 ani sidagi 9 5 ama 25 tagi square lower di 5 ama adu di kya tara 9 ga 25 ko la ni adu na kya ta ba 225 aina kara thuna tawgi bai mani thuna tawjara su ai koiraga song ta lai ko yan tabra tai sil copy to sin be ai aduni combined grade 11 exam gi da lenge no idu lenge asset kre camera na dori khanga dori ke gino le kono ba adu leng ba heng video yang mina ne kan to ha ba
Siapa yang oh? Sina CGL 2000 CGL 2023 dah hangi sih. Question jadum latra dum, tu ina. Sikai dua bahasa. Maya ni pun naro. Mata ni pun naro gisi. Maya ni pun naro sila withdraw. Adu di aku na Y putu kita ke doktor ya. Y ni endu sih 98 ani pun naro phone jeda kana na. Itu ani endu natro. Ipani pam phumari. Eki sulap tu phone loy badi etta bama. Tu etta bama. Sulap tu ipani pam phumari. 3 natrak ena loy ban saje. Yam nyaure. Ko. Tadi 98 is ko aji kya neng guessing tau ko 98 is ko aji 9604 neba 20 ane ladi kunipan na hamad kya saja ram ganya 3 loy sapra so ina sida puri nari kana de ko ina option trick tau ge tau kakna bana farani ko 7 kak ya bana tro sa taret mari taret tabra ado phone kak ya bra ani taret tu na ka adika tara 49 7 jala ani tempon hum doi tar mari kuni panda tar wasle kun 3 4 3 option number D tare atai me thasum yam lai ri dai no ji to option trick ka tau ya bane 98 na tro siga 28 y ka distant root method policy ai sida distant root palaga ne distant root method palaga option trick tor ma sa dum yai ko yam na lai gra poni da du di option trick kuma kai gi no pansin be yaw dum pan bai wani to isam sam na kang no ro se heire ko yar ba yang yan dare ko shortcut adu da taw rudrasu adum kang na badu noi niyam chum taw ro su yare ba ko andare yan dare bo 어제 proposal 이래 마탕 kallega 이 glass pirimda Kare mathang proportion ji khange sigi question ji adam hangale ba ko sima khangju lo adu ga hojik se proportion je masing mari piram ba maji proportion oidra ba adu oina na bagi damak tane tisin ba ma so khaidok ba sigi handa kisina plus or minus tisin mana ta khaidok pa bane kaidok na ba to make proportion cái đâu ba cái đâu hai nói này gì theory gì ba proportion oi na ba gi damak ta cái đâu ba plus tau cái đâu ba ma sung khai do cái đâu ba ba ne se theory ta ke 6 12 8 9 moi proportion ta bra maya ni puina ba pon 72 mata ni puina 72 proportion dai ko adu sidi tar maro ai aji ta da ba khara pi ge question ji what smallest theory jo heng question wena tawro jo kidi kala tapna tawje question makhalani ta ke bako sida yongo si proportion tar lai bise aina samai tawroge bise si proportion tar bra sidia moi mari si proportion tar bra ta de mayani puina di 42 matayani puina di 40 manadre ko proportion ta na bai dau ta kaya kya ti siladi tai sida proportion ta na bai dau ta plus 2 2 tawrodi tabra adu di sigi ti singada ba 2 se puthu har ka duine base si hangduine aina hoji uthuedana noi dan sa ja moina heng hangduine ba 4 6 7 nama sung 10 haiba number se proportion oine na bagi damak ta karamba kwaide pikpa masing ti singada ge haidi ti sindori ba makoi khuni makta ti singada ba kwai pikpa masing do kai do na ma ti sindoi ba
तारीब नंबर सिंह दो अनोबा तिनचल खान द ओरक नंबर सिंह दो प्रोपोर्शन ओइबा ngamnana ba haibane ba ko ata disi tichiliba 2 ji kamai puthokani akon x ni khalo sina number sing sina a b c d thonje lo ngak tom formula sa dui ni ko adu di x puthokya da formula do b c minus a d sidan a ga di tisinaraga minus b plus c sigi 2 ji puthok phaja hay mon option piram di option trick to busu ya ni option trick ya da ba question khwang so dum lai aduna option trick ka ta tambe ya roi ko option trick nata basu hayo gada gyan da rise da question makal je yam du sin nang basu lai bani na option trick ta gak hay ya roi ba ko option trick ya ba ko ra ga option trick pa le line hot yare okay sida hola si aina hiding is gyan tari bro 4 6 7 10 have number se asagi si masing ji proportion ta ba je si yogdre ba yongna na ba 2 2 3 la di yogdro moina heng tisindui ba sing ji 2 2 ne ba se akoina heng piram moi ba karam masing tisinga de hadi 2 ji tara ka de ni 2 je khangdre khala se ba akoi puthok tuine kamai puthok ka de ha ga pyramid number se mathang manau naina a b c d thonje lo adu pandui formula da mai thang bani ne ha ne b c h a d ha na mathai thang bani du puri no khadung daraga last a plus d minus b plus c mong dang ko holo ha bane adu de ji akoi b sari du na no mai ni do 6 7 na tro puri na ni minus a d d 4 ga tenga na tro ke di यार मनिंग कंबूजी पूरा बेरा तारे है विदुरे कोलोरी मेहरगा सिम को से अदुदी मखाद ए दी सादु गना नो ए ग दी गसी फो ग ती गना त्रो अदुगा बी ग सी सादु सिना सिसका 7 गने बा अदुदी के दोतारे तरुतरे निफुनी थोय दी क्या खा दोती बा निफु का दोती बा सोमदेना मरी की तरह दी तरह मरी देगी त्रोम दे खादो मखा दी क्या तारे वहां ले मतलब सी तू ले अदि आंसर तू तारे समाना अरे को समय होट कदब अदगी अमक क्वेश्चन कंबू म फिरंगे सिदी सिना मजे प्रोपोर्शन ताब्रेउ ता देखो प्रोपोर्शन ता दबिना क्या क्या खादो दी ता 3 3 खादो दी हाने फिल्म तारंगनी 3 खादो दी 6 3 खादो दी 8 3 खादो दी 9 3 खादो दी 12 ताद्रो खादो कद मसिंग दो हंगे खला जेबा अदु तादी सिजु nga साइड मान फॉर्मूला जे के दो तारे a b c d थाजलो सी a b c d थोंजलो a b c d थोंजलो खादो कद मसिंग दो आते x नि लौरो फॉर्मूला दो nga साइड दो सेम सी नकन पाले जे के समान हन के दब को सुमाना abra adu tadi b side ga no 11 12 ko natro a di 9 d di 15 a ga di 9 ga 15 ga leraba b ga c ga di 11 ga 12 ko leraba mana kya tara du dia 11 12 ga di 132 la ba 9 ga 15 ga di 135 la ba c di 9 ga 15 ga di 24 la ba minus 11 ga 12 ga di 23 la ba makas 1 la bo masak na kaya minus 3 लाख त्रो minus 3 तारे minus 3 ताई से minus से आंसर नते 3 जे आंसर ने minus 3 है बसे minus से आंसर नते माना only के दोबा खाइदो कनी है बदु ताक्सा बई वाने से plus 2 ता द्रंग से ना तिसिंगदा बा हरका नदी आंसर plus ता कने खाइदो कदा पलदी minus तारा कने सिना मक कनो से अरे को से सुमाना अरे से types of proportion मखल जिंग नै एनर्जी एको सी क्वेश्चन मखल नि से तुम हंगमनी होरेन क्वेश्चन अदुम नै न से यारबा सी एग्जाम की क्वेश्चन अमंग नै न से यारे को ओबे हुजिकी आइना ताके थ्योरी नि फानबा सी क्वेश्चन जे अमंग होसे बको मा जे सेम नंबर से मखोई खुदिमक्ति खाइदो ए अदुगा तारकप नंबर सिंग दो प्रोपोर्शन ओइ दुइनि हाइबको पुकायन प्रोपोर्शन ओइ ब्रासिस के 8 का 12 का पुइना दी 9 क्या नो 96 6 का 20 के दी 120 प्रोपोर्शन ताद्रे को प्रोपोर्शन ताना बगी दमकता करम खादी पिक मसिंग सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दिस सब मानव नंबर से मखोई खुदिमक्ति की खाइदुकन इबको अदुगा प्रोपोर्शन ताइ है अदु खाइदुई मसिंग दु कनानो हंगेबको अदुदी अखोइन तौदी है ऑप्शन टिक तोरो से यारे ऑप्शन टिक तोरो खट केरा असा फॉर्मूला दु 6 8 12 20 से a b c d थोन जलाई देने अदुगा खादुक्ति मसिंग x तो आइना कमाय पुथुकनि फॉर्मूला द b c minus a d
A plus D minus B plus C natra adu kya tare A D D B C D क्या ना एक तो पुइना दी minus 6 into 20 20 plus 6 minus B plus 60 A plus 12 그거 라이너 야 미도 야는 게지 anga amle tan nge sana pane myam sa ko kamen piram nang lammen bhen dabra e bisim thi do amta video da yaraka daro bane nang to adale is kana nane atay haram aduga abcd de nate khara khara ga haram I am a naughty boy haram amta hayo yare video record lori saloi mo sakthi bo 시 태문이 마이데 태문이 땀 절. 서로 공지 뭐 건타야로. 시게 다래? 아? ke iparani mau truk terus ya sidagi sama ga sini kya 26 sina 20 kya tare matak sina 6 matak tana kya minus 24 ne adu ka taruk mari minus 4 ta dra sita answer ji 4 ne minus 4 sin answer na te minus abidi sumna tangi khaidokani taksa be wani formula se kani chamana palo bagi answer ji bi ta ne hai roidra yan ta ne ko sa sime yare ada hanak namak types of sum video dam yengo ko proportion ki makhal jing nahi na se types of proportion ki makhal jing hai ba proportion makhal jing kai no continue hai ni ko proportion kai ba continue proportion hai bani ko sum makha sathar leba proportion hai bani ba ko samna harabada example pigi ko gyan dana ba mya yungo 2 4 6 8 akhoi ji smile ra me number je akhoi yungo an bagi ratio ji ga thana thana ba ani ji ratio 4 6 ki sorry impc sore 8 16 sumba ko an ani gi ratio jiga sigi ratio manar leitra sia sibu proportion ko weba si 1:2 taramgani si 1:2 taramgani si 1:2 taramgani tabra sibu kai kawi proportion ko we have ne ya dar vai ja proportion continue proportion ko das bagoi da badin yengo se sana pana karanta sele nga tam pusta more sem ko sidai se continue proportion ai continue di makha satha ba bani proportion adum moraga makha satha lai ba bani ko adudi sidi ke dora thangna be ratio jim mana lai bisi buni continue proportion ai je anda bra continue proportion je geometric progression nga mana bani maming kai ge mana ba gp geometry GPF di geometric progression do aduga mana ni geometric progression hai de kai no ki to sinatra geometric progression hai de same number na puri raga sat prasi number ka muja thana baje tu na puri ra satra sya satra sima number ka mujina geometric progression ga hai da ne arithmetic progression waraga na same number 8 tawra sat padu ne natra si geometric progression ko ndai ko sya okay aduna si
continue proportion है बच्चा geometric progression से तो मुझे नहीं बा यार बस ये continue proportion की सिगी मागी property से कमाई तो गुने बा थंगना बस रेशो से मानर लेने हैं बने तो सुम बस बुके कोई बा continue proportion कोई सीधे बेस तो वो क्वेश्चन खास लगे सी बेस तो क्वेश्चन मो अब अरे को क्वेश्चन दे ई के कोई सीधे कनो CDS था हमको क्वेश्चन नहीं सिंपल पूरे क्वेश्चन दे if A B C D and E are in continue proportion find A by E सी पुथवाई रखदोइनी को माजे CDS 2018 दांगी बा क्वेश्चन अमनी सिदे ऑप्शन जिना ने A power 4 B power 4 A cube B cube B power 4 A power 4 D B cube A cube सुमाय पिरामिड ऑप्शन जे कमाय होत कनी सी होसे हौसिकी कंटिन्यू प्रोपोर्शन दो अदु पांदोइनी कना कना कंटिन्यू प्रोपोर्शन होय जा मखोय मरी जे करीबा कंटिन्यू प्रोपोर्शन होइद्रा मंगानी कंटिन्यू प्रोपोर्शन होय हारमिना कंटिन्यू प्रोपोर्शन होइबा नंबर लॉक्सिलो अदु होत आई ट्रिक अमा साना गे वसे अंक जोट पदा कंटिन्यू प्रोपोर्शन हाबदि कय हाबनो आन एनी रेशो थना बई रेशो मानर लेबा हाइदन हजिक ताकेबदा माना सिदा कंटिन्यू प्रोपोर्शन ने हारमनिना अइना शॉर्टकट मखलमा तौगे कंटिन्यू प्रोपोर्शन होइबदि कना कना 1 2 4 8 16 कंटिन्यू प्रोपोर्शन होइदब्रे होइब्रा तू न पुरी रे तारको नत्रो अतादि कंटिन्यू प्रोपोर्शन होइबा नंबर सिंग से अइना लॉक्सिल लेबा A B C D E दु काइब्रा काइदब्रा काइदे कंटिन्यू प्रोपोर्शन ने हारबनिना अतादि कंटिन्यू प्रोपोर्शन होइदि केदोंने हाबनो अइना हाबसे सेम नमन पुरी सने हाबने अदु यारे को कंटिन्यू प्रोपोर्शन तारे अदन A B C D E की मोता इन सिन नंबर जिंग लौसिले यारे को माने पुथवाइ के नंबर A दा कना यनबा इनी यनबा हाब नत्रो A दी क्या न खो गया 1 E दी कना न 16 अदु सिन आंसर तारने 1 बाय क्या बा आंसर जा 16 अदु ऑप्शन 1 बाय 16 दा थिरो ऑप्शन 2 तौरसी A मोत कना 1 पावर 4 लानी B मोत कना 2 पावर 4 लाने अदु 1 पावर 4 दी क्या ना 1 2 पावर 4 दी क्या ना 1 बाय 16 चुमबा ऑप्शन नंबर ए आंसर समाना इरा लाइन शॉर्टकट नंबर साना अनि सिनेबे लॉजिक सिगियान तारे को इरा लाइन समाय दर होट के दबंग कस अदो अपन बेसिक मेथड कोइरो होलम तारा के कमा होट कनी से ए कंटिन्यू प्रोपोर्शन है दे कोइ समाय होट ने देना अनदर मेथड होसे बको अनदर मेथड अनदर हौजिकी मेथड ज्ञान थाउदब्रो मैम माना कंटिन्यू प्रोपोर्शन ने हैबनी ना इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन ओइब नंबर गाक्ता लोक्सन बद करी काइगे काइदे अदो माना A बाय E पुथवाइ दे अखोइ A दी 1 नि E दी 16 नि आंसर जी 1 बाय 16 था दोइन ऑप्शन द जो मु पुट तौसिलो अखोइ वैल्यू सिंग जे A दी 1 नि B दी 2 नि 1 पावर 4 बाय 2 पावर 4 नि लदि 1 बाय 16 सुमद्रो सिदी A वैल्यू दी क्या ना 1 नि 1 क्यूब 1 लानी 2 क्यूब ती 8 लानी 1 बाय 8 आंसर ताबा यादे नत्रा आंसर जी A तारे सिमाना को अनदर मेथड न करी हाई कंटिन्यू प्रोपोर्शन होइदि थंगना रेशो मानर सने हाब्रा हाइदब्राम तेओ हाब्रा समाय तौने हाब्रा हाइदब्रो कंटिन्यू प्रोपोर्शन होइदि थंगना बगी रेशो माननी हाय मखोइ से अखोइ नाम की x गुम्बा मग मानै लोक्सिलमो कना मानै लोक्सिलेबा x को मानै लोक्सिलसेबा अदुदे होजि a जे अखोइ होलसे a बोतो के दोतारे a वैल्यू दी b a वैल्यू क्या तारगे b क्या BX तारबा अदे हम B दी का नाम आने हम थारो B दी का नाम आना गे B दी C B जी पुतो क्या दी C के X पुन रोइद्रो सिदेगी B पुतो क्या दी C X तार रोइद्रो A पुतो क्या रहेगा ना B X तारे B पुतो क्या रहेगा ना C X B मोतो का ना C X कनाबो जिकेदा C X X हाना के अमल लेबदु के X स्क्वायर तारानी को अदे हम यो C पुतो क्या दी के दोने C जू C के माने नत्रो C बाय D जू X के माने नत्रो C पुतो के दी dx अब C मोता dx लानी अब x अनि ले दुगा x होजगी x तो के x क्यूब लानी
सुमाय तौदना d गा d by e गा x माना लो d पुतो के ex अबदी e गा होजी x तो गा हाने की x क्यूब से के x to the power 4 अब a की मोहत का ना तारे में हम थारो a का ना माना रे मथम मथम माना रे पसिना e x to the power 4 therefore अखोई पुतो तो सी a दे e नि लो है बनेबा a की मोहत का ना लेग्रबा e मोहत e x to the power 4 नि मखाद e में जरे e का न रोइद्रो कना ब्रासा e कना दे आंसर क्या था रे x to the power 4 x to the power 4 है बदी कना नो x ती कना माने x है बसे x कना कना माने किसे x से a b के सुमाने b c के सुमाने c d नो माने नत्रो x a b के सुमाना बनेना a b के माना रे थमो x a के b के माना रे तो बदु पावर यावबनी पावर 4 यावबनी पावर 4 तब से सुमाने आंसर जी तार कदबो याब्रा हाँ मैं जिन्हें लाइड्रा तो ऐना सिना असिंग मनियम तो ताक पासिना ऐना शॉर्टकट ट्रिक्स अमा अप्रोच मैं आमने तो उन्हें तो बकु अमा साना जिन मनियम है ना यार बा है ना निसे होजी हाँ यानी यानी अभी कंटिन्यू प्रोपोर्शन ने हरम बनीना ऐना ने a b c d इसे 1 2 4 8 16 लो इसे कंटिन्यू प्रोपोर्शन तार बना मन नत्र दी लो बिया देव को क्या था पर लोनिंग में नंबर लो बिया देव इन लो इसे कंटिन्यू प्रोपोर्शन तार बगी यारी ने बुकंगा बा मीन कंटिन्यू प्रोपोर्शन है कंटिन्यू प्रोपोर्शन नतब नंबर लौसिलदी यादेदना अदि कंटिन्यू प्रोपोर्शन है हरम बनीना यारे को मथंग प्रोपोर्शन की मखल एमको हजि मीन प्रोपोर्शन लाक्तोरे मीन प्रोपोर्शन लाक्चेंगे कैनो माइगे को मीन proportion का third proportion अनि से तौसे mean proportion अमसंग third proportion से कमाई तौदुनो से अनि से तौसे का अखोइना if a ने b ने c ने का a b c है ना लेरम बसे a by b का b by c का माना दी मखोई हम जे करी कवे in a b c दा if a b c है बसे दा a b c है ना समाय लेरम बसे दा मखोई हम लेरम बसे बिलु हम लेरम में बा लेरम बसे दा a दा b ने बगा b दा c ने बगा समाय माना दी सी मोजी करी कवे बा continue oi होते ताकरी तो कौरी के गिनो continue proportion को वेदा ने थंगनबा सिंगी a b c मखोई हम लेबे मनुंग दा a दा b नियन बगा b दा c ने मा तारग दी मखोई जी के दोरा दी r दी मखोई के दोबा दे become मखोई जी करी वरगे मखोई जी continue proportion वरद्रो एना हनिंग से हजिते ताखिबद a b c मोय हम जिस माइन लेरम बसदा हान बानी गिरे सो अपन बानी सुम कंटिन्यू तरो सट ले प्रोपोर्शन जे कंटिन्यू तरो सट पे कंटिन्यू प्रोपोर्शन का वेम ने हजिकी कांसेप्ट तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन थंगना बानी गिरे सो एदाने हजिते ताखिबद अदुदि कंटिन्यू प्रोपोर्शन का उद्रो अदो सिदा मय थंगमनी से सिदा मय थंगेनि से समाना सी इथोपन समाय इबे याब्रा समाय लेबे जा कोन समाय इरसु यादेने हां याइको अदु मैं थमनी से कई कोइबा मीन प्रोपोर्शन का वेबा सिना मैं थंगी बसी की b से सिना मीन प्रोपोर्शन का वेबा अदुगा c जीबोन कई कोइ सिकी c जीबोना थर्ड प्रोपोर्शन का वेबा मीन प्रोपोर्शन सिना थर्ड प्रोपोर्शन का वेबा काबद अरे बा मीन प्रोपोर्शन को हेब नत्रो अतारगदी मीन प्रोपोर्शन पुतो क्या दिके दो तारे तौरस मीन प्रोपोर्शन पुतो जी से मीन प्रोपोर्शन ओइबा b से मीन प्रोपोर्शन नत्रो मायानी पुइनबा मतानी पुइने मान हेब्रा यो हेब्रा हेदब्रा हाइ को अतादी सिदा मीन प्रोपोर्शन ओइबा b जी पुतो क्या तादी a c जी स्क्वायर लोब्रा लोइ को
aduna min proportion puto ke tar di ke tore ha min proportion puto tar ga di mata ni di ke doba puri nare score lo ne ba third proportion cg puto ke di ke do tar third proportion we cg puto ke di ke do ni third proportion puto ke tar ga di third proportion puto ke tar di sida kari no kai khangi ja mata ni puina baga mayani puina manem natro third proportion we cg puto ke di ke do tar akhoi khange b square ge a sig mane ha gre ba ko mayani sida mayani puina baga matani puina mane ha re dro adu third proportion we cg puto ke tar ke do re b square a semana la dro aduna ne akhoi sida sida kari akhoi kari khange akan jadam igi ko aduna min proportion puto ko min proportion akhoi min proportion of masing ani pirama ba semana a and b min proportion of a and b is pirama ba adu ke do tara min proportion of a and b is nana si puto ke tara ga di a ga b ga do khona sama sin do tara a ga b ga min proportion of a ga b ga min proportion puto ke ta di a ga b ga do khona min proportion do khona mayai do sama thambira ne ba ko yandabra adu min proportion x se puto ke tara ga de hojiki pirami number ani si puri naraga square root laura ne isam sam ne harabada min proportion puto ke di pirami number ani do puri naraga square root laura ne haba aduga pirami min proportion ya to maming je min proportion ja to maming na second proportion haraga ju khangna bani ko second proportion haraga su khangna bani maming sa mane si ma ko no aduga min proportion ngak tana ama haina ni ko tuma khangjilo adi third proportion puto ke di third hojik ta khe ade khara muk samji laga tak poi one third proportion of a ga and b ga pyramid third proportion puto araje ano ko a ga b ga pyramid third proportion puto araje min proportion na to maming second proportion ka we hare a ga b ga ko na mani pyramid adu ga min proportion puto ade ko suman sindu ni adu ga min proportion we x puto ke di pyramid number ni puine square lo we har jare third proportion puto ke arga na ke de utare third proportion puto ke de ke do ba ko sama sindu ni am natro ha third proportion puto ke arga na akon bagi se hoji ga sai ke no third proportion puto ke de third proportion puto ke de ke do wi akon ma pi bu ke do re adu square to hamni endro anda bra sige namo akon ma pi b square sida ene nga da third proportion sumaina sumai sindo ni mai na ko sina sumai sindo ni third proportion nga ti x ni khalo bo ko asai di punna ta ki bani dana ina min proportion third proportion pun ta ki bani dana adu di sida third proportion puto ke arga na sumai sindo matung da third proportion puto ke adi x puto ke adi mayani puina ma matani puina mana ra b square a la ni sumai ko yana braja aduna isam samjil laga aina haningi se ke no sumai toro second proportion natar min proportion je masingani piramaga hangadi ne nang na tawdu ja masingani du puri neres kar lawra ni samna adu third proportion je masingani piramaga hangkani boko adu taroga nang putu tu sige do akon masing di square taroga hamani lo ha enda ko je sida tari dana se b square by a sida kya masingani puri neres kar lawri ya ba se min proportion to maming kari kawe ba second proportion adu moina min proportion adum harakani ba enda bra third proportion ji masingani piramaga hange khalo ang to dise masingani samai sindu ani aduga samai sindu dei rudragu sanana dak launa akon ma piba du square torga haman de mielo sare enda bra ja sigina ke dutare sa sigina masingani du puri pirami ani du puri naraga khadba square lawra ne haga khudam moina harabadane
Sumana mean yan tana ba hierarchy se mean proportion mean proportional to sumai hai se a and b hai de akhoi tau dise ani ji purina square lo ne have ne ba ko yan da bra adu di akhoi na example sida si ai no si tai do samjil laga sam yam ko thok to bi da ke do tare ba example the mean proportion puto ke de do ne ba ni se purina square lo ne am natro 4 amasung 9 gi mean proportion puto ke de do tare ko purina raga ke do ba 9 purina square lo di ke tare se 2 into c square to di 2 c na 3 adu 2 3 se ke tare 6 ta ne ba adagi mak thar proportion jina third proportional to a and b haramaga nang to disya akon ma du square toroga kana yendiba amani ndu isam sami ni ko taksi leisi anda bro thar proportion masing ani piram ngane ko thar proportion puto koise sumana adu thar proportion puto ke akon ma du square tor amani ngada masing ani piram maga min proportion puto di primary square logo da yarba adu ke tarisa sumana hangi khalase 4 and the 6 have masing ji thar proportion puto di ke do tara akon bi ji kana no 6 na tra 6 square tor amani la di ke tara 36 da 6 ne 4 ne la di ke thongya 9 thongbra suma hot kane ha thar proportion ga min proportion ga ji gyan tari bro me min proportion puto ke radi puri narga square loni thar proportion puto ke tara ga di akon ma di square tor ga ahamani ngani lore sida sam harabada yam nu na khalura no ba ko yabra hajiki the theory ta ko ge na sum ma horupam moi bu sum wari libi be wane ba isam sam ne hek arbada min proportion ja masing ani pira hangani ani du puri narga square lok thok da thar proportion ha je masing ani pira hangani akon ma di square tor ahamani ngada ba yare ko mathang na fourth proportion pass habam jlai ko pass and the four proportion ji mabani di pass the kind hang da bani 동안 다게 분다 비도 거 four proportion 한 다게 four proportion 되냐 four 수바 했느더라 four proportion 마디 마싱 홈 비를 한 거네 볼까 four proportion to A B and C akoy hongi four proportion puto kya dinang ke do ba akon bani pui naraga amane lo kamai la ino sikhambra sikamai la ino khambra four proportion do mari subodana na samai loksin ba x loksin gi ba gyan da praja aduga samaina adudi proportion ni mayani pui nabaga matani pui na man he da ne adudi akon aji puthoi x to puto kya di ke do tare b c da a ne loidro aduni to reji gyan da ri ko adudi question pi ge मैम हंग मनी सी अदुमाई क्वेश्चन नहीं नरक तो ले बनी एग्जांपल 2 4 6 मकोई 4 proportion क्या ताने से अकोन मनी पुरी नरगा आर मनी लनी क्या तारा ए तरफ कुमारी दा तू ने लदी तो तार सुमाइना तो ने है 4 proportion की नसी ने को अद फर्स्ट proportion दी हंगदे अदु बताम के मागी जो मसिंग होम पीर हंगनी को फर्स्ट proportional to A B C haragadi ke do duiba r mani pui naraga akon ba c ni ne ba maram kai gino ha matam da kamai la ino hataragadi first proportion da kon x ni loro ba asumai la ne ba akoi proportion oi mayani pui na ba matani pui na mane da ne mana sumani sindo ki boi wani da yanda baja sumani sindo ki ba ado mayani puina matani puina hare x ki kana puina ni c ga somna a b puina ni x puto kya de ke do tarasa x puto kya di a b da c ni eloidra sumana formula ji oi rakhi bene gyan dare ko ado hangali se mean proportional singani pira hangani third proportional masingani pira hangani fourth proportional masing hom pira hangani si hangali first proportional de hangande ko sumana yarba si om jimam maru ore proportion gi sising sini amaru is aduga mawali mate khara wali ge rusila mage ko theory mage yo
ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯁꯤ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯖꯦꯕꯀꯣ ꯁꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁ ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ proportionꯒꯤꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ property खरगे एंगजेबको कंटिन्यू सी on लोसिलाजे माय property खरे एंगजेओ सुमाइन हेक लेतारबा नंबर 1 by invertendo की मतुंग इना ने रेशियो नि सुमाइन हेक मानन ता invertendo की मतुंग इना मथक मका सुमोनबा अदु माना लेने बसे एग्जांपल से आइना सी कनोनी एग्जांपल जे 1 by 2 है बसे अखोना 2 by क्या गा 3 by 6 के मानब्रा मानद्रो अदु आइना माथम खा ओनर होने सी रेशियो नि जी क्या बा b by a आदि 2 by 1 नत्रो d by c आदि 6 by 3 नत्रो मानर लेब्रे हम मानर द्रसा अदु इदा स्माना रेशियो अनि मानर लेबसे प्रोपोर्शन का वे सी प्रोपोर्शन पिरम तारा गदे अपन इन्वर्टेडो की रूल की मतुंग इना के दोक्तारे बा रेशियो नि मथम खा ओनबा सोम येट की जु ओइ की जु अनिमक मथम खा ओनबा अदु ता नकल अनिमक की जु मथम खा ओनबा अदु फोन अदु माना लेनी सी करी सी प्रॉपर्टी से कई कवेबा इन्वर्टेडो का वेबा को अदगी बाय alternando ओना दुइनी by alternando sina kai tawdiba nana sagi a by b leramado b ga siga juma phum onaba c na sila ani b na sila ani adu adum kodone masi ga si mafum onaba ji kai koiba alternando natragan or ani ju onna ju kai de ko asai lakpodo d na a ga d ga ju onna ju kai de karan onna bai tare d by c ko c by a adum manarang ani emu check tawji हाल में रिसोर्स 1 by 2 नत्रो अदुदी a दी क्या ना 1 c दी क्या ना 3 लाख रनी सिना b ना कराए b ना 2 सिना 6 माना दरसा माना अदगी हम c हम सुमरे हो d by c दी क्या ना d दी क्या ना 6 c दी क्या ना 1 रहेगी सी d by c b ने कारण 1 बने d के 1 बने बको d b दी क्या ना 2 C di kana no 3 ade A di kana 1 adu summa lei trasya sina si property sina alternando ka we nanda raisa si kangjelo componendo gi na kai haba hana le me sozya C plus D by D ai ko nakal khudi makta 1 sin mai dagi thole ini hale mi so nakal khudi makta 1 sin ma somje 1 sin ba al ta de C film la khani ani jum sum lai ne ba ko yengone A de B tin A di ga no sai 1 B D 2 1 plus 2 da 2 la ni sina C plus D adi C D 3 D D 6 sida D D 6 tro kata ke ponyo 3 by 2 से क्या तारा 9 by 6 आदि कथन आदि 3 by 2 तुम ताद्रो सुम लेने बको समाना अदगी मथंदा डिविडेंडो हाबसिना कमाय ओरे पुनो हाय तारा गदी नक नसाइ लेर मे रेशो जिना कल खुदिं माइनस 1 तो थोपा हाबदी सुमाय लाने a minus b by b लाने सिना c minus d by d लाने समाना सिना डिविडेंडो का वेबो को डिविडेंडो si properties in the componendo dividendo sumale ni ko se mathang componendo dividendo ma by componendo and animal pansin ba componendo amasung dividendo haibasina algebra da am sinra ko si concept si ko componendo dividendo sina kamai to diba sagi masing ani mathak tisna ba makada khaduna ba mathak somdo se mathak tisna ba makada khaduna ba se du mana lai ne ba sine componendo dividendo hajina smai do si mai ji khangjelo ko
ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯀꯣ if a ꯗ b ꯌꯦꯟꯕ c ꯗ d ꯅꯦꯝꯕ ꯁꯤ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯅꯤꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ then addendo ꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ by addendo ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯁꯤꯗꯅꯦ ꯃꯊꯛ ꯑꯅꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯈꯥ ꯑꯅꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯤꯔꯒ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ 1/2ꯒ 3/6ꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ 1/2 ꯇꯥꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ c by d ꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 3/6 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ a plus c ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 1ꯒ 3 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ b plus d ꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 2 plus 6 ꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯏꯁꯦ 4/8 ꯇꯥꯕ ꯁꯤ 1/2 ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯝꯅꯤꯗ ꯀꯛꯊꯠꯅꯔ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯗꯨꯗ ꯃꯊꯛ ꯑꯅꯤ ꯇꯤꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯈꯥ ꯑꯅꯤ ꯇꯤꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯦ ꯀꯩ ꯀꯧꯏ ꯑꯦꯗꯦꯟꯗꯣ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯗꯧꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯦꯟꯗꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯕꯅꯤ ꯌꯥꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯑꯩ ꯏꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯪꯗ by ꯁꯞꯇ꯭ꯔꯥꯅꯦꯟꯗꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯞꯇ꯭ꯔꯥꯅꯦꯟꯗꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ a by b ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯗꯨꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕ a ꯗꯩ c ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯒ b ꯗꯩ d ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ c ꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯕ ꯁꯣꯝꯗ d ꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯣꯝꯗ a ꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗꯅ d ꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯂꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯥꯔꯕ ꯌꯥꯔꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯞꯇ꯭ꯔꯥꯅꯦꯟꯗꯣꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯁꯤꯗ a ꯗꯩ c ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯒ b ꯗꯩ d ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ c ꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ c a d b ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ a ꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔ ꯁꯣꯝꯗꯅ d ꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯏꯗꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕꯗꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯅꯕꯁꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯇꯤꯁꯤꯟꯅꯕꯗꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯞꯇ꯭ꯔꯥꯅꯦꯟꯗꯣ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯑꯦꯗꯦꯟꯗꯣ ꯁꯞꯇ꯭ꯔꯥꯅꯦꯟꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ 5ꯗꯨꯒ 7 ꯉꯁꯥꯏ 5ꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯩꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯅ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣ ꯑꯅꯤ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯞꯇ꯭ꯔꯥꯅꯦꯟꯗꯨꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯝꯁꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ if a is to b equal to c is to d equal to e is to f equal to 1 is to 2 ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ then ꯁꯤ ꯕꯤꯔꯨꯒ ꯍꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯔꯨꯜ ꯄꯥꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯂꯤꯁꯟ ꯀꯤꯌꯔꯐꯨꯜꯂꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯟꯅꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯦ 1 ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯔꯗꯤ a ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ b ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯁꯣꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯦ c ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ d ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ e ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ f ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯁꯣꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯔꯗꯤ 1/4 ꯂꯥꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯗꯦꯟꯗꯣ ꯄꯥꯁꯤꯜꯂꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯗꯦꯟꯗꯣ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯣ ꯑꯦꯗꯦꯟꯗꯣ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯗꯤ ꯃꯊꯛ ꯃꯁꯦꯟ ꯁꯤꯟꯅꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯈꯥ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯏ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯥꯏ ꯚꯦꯂꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 1/4 ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯟꯁꯥꯔꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦꯕ 1/4 ꯍꯩꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯗꯦꯟꯗꯣ ꯄꯥꯜꯂ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯨꯍꯪꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯦꯗꯦꯟꯗꯣ ꯁꯞꯇ꯭ꯔꯥꯅꯦꯟꯗꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕꯅꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯒ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯂꯣꯏꯗꯣꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦꯀꯣ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯗꯣꯔꯦ ꯌꯥꯔꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯊꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ then which one is wrong ꯀꯔꯝꯕꯁꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ
Mana? Question gì mà nó rồi. Si question gì mà nó hàng kalau wrong bilu extra me kalau. Ada ka? Ada di. Aina tahu sih kalau open no concept tu. Karena lali sida. Kang ngamres da, yung. Which one is wrong? Here, look at this. Look. Sido. Karena lali. Ha, kang drabo. Máy tàu ba xe, máy tàu thứ xe, x cái thứ xe, xin cái nó, đến đó pale sume, sắp ra này thì edit cái đó có bidi thì cái sume, xin cái đó ba, smile lại làm madu mana, xin nakal gì tu puri ba, atas maka tu puri cái gì quoi, xin mà atas maka tu three puri ba natra, itu mana tu ni quoi, xin cái mong đến đó pale thì xin nào rồi đó, sume quoi. Ada yang mengsinam ke doba, si sume, ada di si lalam tu ini, aram betul nan sata tu ini tro, yengo, mana semuanya x a by b ke mana pirame, c by d mana pirame, ada si nakalan ni maktai nasi 3 na puri re basi, natro, ada si na si 2 na puri re ba, ada si ediendo subtract itu pala di ke tu basi ya, thrice a minus twice c lah tu ini natro, atau adi si tadi ke lah thrice b minus twice twice B minus twice D natro. Ado si taga da budu si mana bra ngse mana bra. Mana dio si la le dun aram ba sin ansa aran budu thiu ha bani. Sin edendo amasung subtract gi concept tu sinara hang bo question sumba se dum hangi ba ko. Enda bra ja. Si ma le re. Proportion ji theory lo sile. Ado da aina mamang da ratio ta ko da hebe yaw ba direct ratio direct proportion amasung indirect proportion di ta re ko. Direct kariba proportion directly proportional x ke y ke se x and y semana have thing nanu ni x is directly proportional to kariba y hakan da khoina ke dawi atraga sidhi sma have jai x bearise y sumainang habi ai wahi wata ji ko si akhana kari sin ba sumainang idane symbol ja equal to on to kana akhana ke do ba constant amana puri gan to gidana ratio ta khre ba ko sida haja te na te direct proportion haji kaino som the x ki je x hangat kan ke do ba asom do je hangat pa y bilu du su x handa kan y bilu du su handa ba sigi relation ju ke do ya samana mong da hangala ga hangat pa handa ga handa ba asom x y zo ani ma handa ba du ta na direct proportion ka we ba khudam mon hara ba da engo
number of pens ka number of price harasine number of pen ga magi price ka nang kolom masing ni hengaladi ke dawe 2 pen je nang na lupa tara pire khalo adu kun bel lage ne kolom lupa tara singal lage kolom masing hengalo ne kolom manga wardi lupa kya la ne kolom mani lupa kun kolom manga wardi lupa yang khela waidro hengat pra si hengat pada maji hengat rodum hengat saman hengat ra kolom masing du ama handa lagi ne kolom mamo radi kolom mani mo lupa kun kolom mamo lupa kya mamanje handa kana maji ke dora ke doba maman handa kanda price handa sumana animak punna ko hengale hengat mina ba handare handa mina sumaji kari ko ba directly proportional oiba ka oiba ko sibu direct proportion ka udeni moi relation ji indirectly proportional oiba ta apil pan ngrabani ratio da mona revision proportion have chapter ji gi oijabani na proportion gi chapter sida among palak pai wane sida base tabu question di ratio da nei nagrabani ba oi ko andum raba indirect ki na kamana indirect proportion indirect proportion hajina kari sina noi smaina have thing one x is inversely habra inversely indirectly haidune ba x is proportional to y x is proportional to y x is indirectly proportional to y haidune ba x varies y indirectly haiba samane ko si londa si kari haino haitara gadi akoi do dusia x ko y ga se mamani mari je sumana inverse la ani matham ka warakane sina kaino indirect proportion oiba hajina thabuk suba masinga number of man thabak suri ba mi masinga aduga number of days thabak suba samun masinga amdi injine nangna mi kunna thaba ama suradi mi kya nei loine 10 days lo helage ba mi kunna thaba am surna mi kya loiba tara loiba mi du hengal lage mi double helni mi 40 sun ge mi 40 suradi mi kya sangne mi yam khalaga bu numit handara oidro numit mangani sang oidro mi yam kandana numit am handare mi du tara suramadi tangkai da handare mina numit to double lani 20 an mi masing handaka da numit masing hangat pa sigu mase indirectly proportion oiba ka oiba ko had inversely proportion oiba harji ai yarbra adu nataba da sulairi example je kari samana ba mafam ma distance sama nana speed si me am ko speed na 50 km per hour da thaure ba si sani km la pa jaga ji matam kya sangani time ja 50 km per hour sanga dinang time kya sangya 4 hour sangdro nana speed to handaro ba 40 km da hando ba time do kya sangane hengat pra time ne hengal pung manga sangak tro kari gu manang na 100 km per hour da thogalo ba se speed to ni ko se hour hapselo 100 km per hour sanga di tu kya tu awada yaudra aduna speed hengala kanda time handare speed handara kanda time hengale amana handakan aman hengal ba singma mari sin kai ko ba indirectly proportional oiba natraga inversely proportional oiba har khanai ba ko aduna proportion jida direct proportion amas indirect proportion ha sini ko gono ko magi dikai doni horan si symbol ji sinarani ko si equal to on thoga na ke doni ba sia constant tam mana puri rakane constant ki ni khanjelo samana sigi matang se ai phajana ratio gi da si question nei na matam da theory phajana ta khram ne adu da miango ko hojiki da proportion da mai proportion gi topic ni na se ke doba proportion ha se ratio proportion ha se pun mangak ta ne ba ko to kai talak pai wane adra yaw ra bane ba ko amakar sum revision masam sat pai wane yan dar ba mya sibau adu sidagi de hoji proportion ji loire mai theory da di ko hauze hayeng torokadusina
ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯩꯅꯔꯅꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯈꯛ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯗ ꯅꯪꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯍꯌꯦꯡꯅ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯍꯪꯆꯤꯠꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯈꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯒꯟꯕꯅꯤ ꯃꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁꯟ ꯊꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁꯟꯒꯁꯤ ꯐꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁꯟꯒꯁꯤ ꯀꯣ ꯂꯥꯏ ꯍꯪꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯨꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯁꯨꯕꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯅ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ